sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis شباب تجمع كما درجكو ورا جنة خفوني قويا لما الدنيا رادي ما عندهم تكلم إن الناس سلام ما دافع كنّي جرات أنا سمر رابر ولكم سلام ما لفا رويني سرايا ونور رابر بادانجر آدا داني فلايني ربي درجة فديني أبواني ناني kota itti amanaa jee akkana goggootanii fiddanii gaafa rabbi jemee kamta sahaabonni lubbuu foriin qabsaawanii tokkummaadhaan kan addan hafini aduwwii ergamaa biyyee nyaachisanii abshir galmaan keenya nutis qabsoo isaanii dhaloonni kuni أرتدي هديتي بسم الله ربنا تبركا به ومستعينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا وبعد ذا أشهد شهادة اليقين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نبينا والآل والصحب والتابعين ومن تبعهم إلى يوم التلاق حقيقتكم ما نقلت يا الله الله يا الله نقلت أرسلا أريد أن تكون قرآن الرالى لا حقيقتكم ما نقلت يا الله حقيقتكم ما نقلت يا الله حقيقتكم ما نقلت يا الله تقوم نقل في النبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ورك كلمتي تبارك سياتات آمين يا رب آمين آمين يا رب آمين آمين جندي تنيا إنجي بتاج رب سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون وراني تنيا إنجي بتا ربين دواني قرتو بلما سينيجر دين كان ربي تيسا رب ما قبادا أكسين نمره أكنو تبكتنا الراقودة فدان فودا هيروما كيستيس akkasuma gartee barbaagala hunda keessatti akka nuti diin irraa qooda fudhannu ka godhe rabbii gubbaan umuree ilfoorme rabbii waan rabbiin gubbaan fide tana jaalattee fudhatte moo dirqama mee jaaladha kajoo harka baas allahu akbar allahu akbar warra akkanumatti heerumni isaanii diin irratti jiruun guutuun ibaadaa taate rabbi sana haa taate yaa rabbi aamiin yaa rabbi aamiin akkasii waa hunda dura إيجا سلامتا ولنجن بلين كنيا يبفنا بارك الله لكما آمين جا وبارك عليكما وجمع بينكما في خير أروز رزقي خبرك ربي ساني فاتاتي خدين خنمين بر الله لتربي آتاتي سو والرب يهندا فكين يا ربي سانا آتاتي نما قرتي قل في خير دا دين قرتي بيوتنا خيسا ملسو دا فركساني خيام تربي سانا آتاتي آمين جي يا ربي آمين يا رب آمين أكسبتي نيوتي قرتي غاواني قرتي جراتو بعبادة دا دبرتوني نسواني جراتني بعبادة دا نتي إيقاتك ربي بفكنني أكرب سبحانه وتعالى جو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا نبي خيّة جرانين أنجرا دوتنين أنتو ورينين أنقدو سلانين أنسلاتو ربي في جي أمة بيتي ثم الناس جروساني غوتو ربي فاقودني مسلمة جتمانو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله ما جتو جنة إسلام نم جتو ربي نفكن ولايا أتي إيقاتك ربي نفكن تنبي الرئيف ديبو دبو سيناتك أجرة سينا قرتي إسلام ما أركوي فإسلام ما جرك استواء قرتي عروسا خيستي وانا جايباتك قرتي كتاب الرقراني ببقني نوفين ملونين ديس نينما 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 صحابتي بكما دا نما قرتي جرقبان دين الرب جوتي جليبيب جاما نما جايبا نما جروسا ربي بكني اسمر الله جروسا دا كني ربي بكني في أكني كني ولني قد مالي جنان إسلام ما غيستي وصوت مغرتي إني إسلام ما أفضل أبو عمري سادا خطجا نمني وصو برتو عمري سادا خط ونس برتا إرقم آداتي عمري سادا خطة أكوان نمني كندلو ما ينيرو من جو
dubbii waliin geessee ja'a. Eegas booda ergamaan guyyaa tokko sa'atii waan fuutuu biitti fuutee je'eyya. Jennaaniin an umriin tiyya fuuttee jirti. Eeysaayii gartee namni naa kennaa hin fuudhaa je'eeti. Kanaaf hin dhiisee Nabi Muhammadin jee alayhi salaatu wassalaam. Sigaatuma jirtimi? Jennaan maal jee? Anaa si fuusisa akkam jee Nabi Muhammadin dura bu'e ja'a. Dhaqeetti gartee intala gartee kaa takka abbaa siidhaa masjida dubbise yeroo dubbisu wanni abbaan deebise ergamaan ifiif gaafate suhee siifin kan eegee je'en booda nabiyyiin an Julaybii biifin barbaade jennaan gurbaan achuma dhaame ja'a. Haadha manaatiin hin mari'adhe jee gale dhaqeen mari'ateeni eega mari'ateen maal je'een abbaa haati manaa maal jette nuti isaaf hin kenninu abadan jette. Jennaan shamarreen xiqqoon girdoo keessa jirtu as lallabdee fasaaxati ilfataa min taxti khidrihaa duuba girdoodhaati as lallabdee maal jette eenyuu ana barbaade isin kanarra jetteen haadha abbaa waan haadha abbaan wallaalan micaan tun beey ergaa rabbiin si kadhate jennaan annabii rabbiirra bakka naalaanuun beeytanii nabi muhammadin nakannaa jette. Allahu akbar Allahu akbar. Gaafa amantiin ijaaba uffadhu sin jette gaafa shari'aan galfadhu sin jette amantiin tun bakka sii dhabdeeti akkana deemsin jetti. Amantiin bakka sii ilaalteetuma rabbiin iliformii tana uffadhu sun jechuudha bakka sii ilaaleetuma waan kana godhi siin jee malee waa bakkaan si dhabeetimi. Rabbirra ka bakka nu laalu beeku ni jira jira. Rabbirra ka bakka nu laalu ni jira hin jiru. Rabbii keenyaatu akka kanatti kunoo galfadhaadhaa jedhee shari'aadhaan akka galfannu akkasi gartee rabbeere isin gartee akkasin lallabnaan haadha abbaan akkasuma caljaanii nabi Muhammad firraa kannan jedha. Allahu akbar. Meelaal mee shamarree kana laal islaamummaa siidaa laal iimaana siidaa laal islaamummarra wanni bakka naa laalaa hin jirtu jedha. Mee awwulii asbaata shari'umaaniin galfadha ka jorka baas. Allahu akbar. Harka walbaa hunda warra akkasuma qallaba guutu rabbi naaf haa taatu. Yaa rabbi amiin. Yaa rabbi amiin. Warra akkanumatti itti fufa rabbi sin haa taatu. Aadaa Bisidiimoo kana keessa magaalaa Bisidiimoo jirra. Bisidiimoo waan gartee naannawa kanaa hunda keessa aadaa ni buqqaa kanaa warri an kanaan barbaadamma. Afooshaan Kadiijaadhaa ta'a aadaa biyya tana keessa buqqaaftee shari'aa qubsi. Hanganuma tokko namanne jechuun meebaas maasada rabbi si gargaara baase. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi si haa gargaaru. Fakkeenya biyya hundaa rabbi si haa taasisu. Yaa rabbi amiin. Yaa rabbi amiin. Eegas booda nabii walitti kenna jara kana hoggaa aruusni san galee guyyaa lama bula. Jihaadaaf lallabbiin godhamte jan guyyaa san. Lallabbiin jihaadaa gurbaa fuudhee aruusa guyyaa lama bule. Lallabbiin guyyaa gartee sadii isaadhaa godhamte. Achirraa maal jechuu godhame hayya ala aljihaad sahabaan baa nabiyyi wajjin jennaan gurbaan aruusa dhiisee fute jedhan. Allahu akbar. Gabbaa taamee atiin kun yaa dargaggeessa iimaana keetiis asin madaaluudha qabda. Isinis intala tanaan madaaluudha qabdan. Intala amantiirra wanni bakka naa laalaa hin jirtu jettan. Kanaan namni ol ka'a. Islaamummaadhaan ol ka'anii nama islaamummaadhaan ol ka'e rabbi si haa taasisu. Yaa rabbi amiin. Amantiidhaan maqaa fi godhani warra maqaan itti godhame rabbi si haa taasisu. Yaa rabbi amiin. Akkasitti gurbaan kun hin hafne jihaada kute zinjaan isaa aruusa guyyaa lama. Meelaan fe'ee kute yeroon ifi jihaada gartee godhan jihaanni ni raawwate nabi Muhammadin maal jedhe an nama tokkoon dhabee isinoo nama dhabdanni qabdanii jeessa habaasaa gaafate. Nuti nama dhabne hin qabnu kunoo nama nurraa du'ellee agarree jedhaniin. Ani immoo Julaybiibiin dhabee jee nabiin alayhi salaatu wassalaam. Kaaniif barbaade kutan yeroo dhaqan kunoo du'e ciisa aruustichi. Allahu akbar. Aruusaaba aruustichi kunoo du'e ciisaa jedha. Kaanii gartee duuba ol qabanii gartee kaayisa kana fuudhee nabiin firra kaahee Julaybiibuun minni وأنا منه جليبيكم أنا الراهي أنيس إسر الراهي جنبي عليه الصلاة والسلام. حركسات أولى نموت نبي حركسات أولى كيساتك جليبيب شباب تجبي كما درجو ور جنة خفودة قوية لما الدنيا الرادة ما عندهم تكلم نمني إسلام ما دافع كنّي جرات أنا سمر رابر ولكم
islaamummaan laffaa dhoyinee sirraa yaa'uu nurraa barbaadaan jira aadaadhaan iflaayinee rabbi dura gaafa dhayne aboo waanii nani kottaa itti amanaa jee akkana goggootanii fiddanii gaafa rabbi jee meeqamtaa yaa rabbi nu haasatta aamin jaa yaa rabbi aamin yaa rabbi aamin akkasi gartee wanni seenaa tana kaaseef hanga namni kun amantiif kennee jiru laala agarre moo agarremma agarre ammaas saxaabarraa hanzalaa ja'anii nama ajaa'ibaa dubartiin takka manaamaan isaa agarte jaa manaamaan isaa samiin tun irraa banamtee samii ol seen kana agartee jaa agarraan gurbaan kun shahiiduuf deemanii neerumaya mee kamii keeysaniitu nama du'u deem asaaya dirqamaan firra baaddata ni jirti wanna kun hin jiru gurbaa kana si heerumuun qaba jettee galgaluma kana heerumte ganama jihaa takkutee galgaluma takko aruusanninis dhiirti kana ibuu riigaa turte miini kanaafuu garteen hundinuu islaamummaaf eega if kannine akka irra hin deebine kun dhaamsa kiyya nirraa qeebaltammoo ni dhiibta harkaan agarsiisa allahu akbar allahu akbar inshallah gaa arraaf islaamummaaf bakka haa goonu jechuun dhaamsa gartee dhaamuu barbaadeeti sababaa obboleeyyan kiyya kaasii waliin dhufnee kanaaniin hangana gartee isinitti gartee kaa isin bira kaayadde narraa qeebaltanimi warra kan hundi qeebalteef rabbi sinaa taasu obboleeyyan keenya rabbi nu haa milke riskii gurguddoo rabbi isaan haa milke sittiin gabaabsaa dhaamsa kiyyaanii yoo rabbiin naan fedhanii deebi'anii na keessa ciccittee manaan rabbii tuni akkaan himuu fedhutti buqqa'uu dinnaanii rabbuma naaf kadhaa yaabbalee wandiini maqaana dha'uudhaan nattiin qusatini ولكم بمثله جت ملائكاني والله من كوين ولي قدناني والنها قرسيسو بودا قمتشوني هنقا والأقرو أيها الإخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئد مرتي وطوفين بكني وطوفين بكني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئد مرتي بوتوبين كني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله صحابني لبه فرين قبصاني تقوم مالان خان أدن هفني عدوي إرقما بينا كسني أبشر قلمان قينا nutis qabsoo isaanii nu dhaloonni kuni abshir galmaan keenya nutis kaayoo